Por lo menos nakada hinsingkwenta ka individual nga mga burod ang nakiusa han igin pahigayon nya Buntis Congress han nag-agi nga semana didto Giwan Gymnasium. Ginpangunahan ini han Rural Health Unit of Giwan pinaagi kan Doktora Maria Socorro Flores ang Municipal Health Officer han RHU Giwan. Igintutdo hini nga nasabi nga Buntis Congress ang mga sakto nga pamaagihan pagburod ngan sakto nga pag-alaghan bata lakip na ang pagpasuso ngan sakto nga mga pagkaon han usa nga nanay nga nagbuburod. Igin pasabot gihapon ngadton mga burod nga nanay kung ano ang mga hinungdan han pagkamatahin usa nga nanay nga nanganganak. Igin pasabot gihapon na era nga igin didiri na adton pagpanganak didahan usa nga panimalay. Kasumpay ni nga Buntis Congress, nagpahigayon gihapon ni Rahin usa nga nanay Got Talent Season 2 Level Up. Iginhatagan ini hintimay nga tuig nga Buntis Congress, maabilidad na Pinay, maalagang nanay, kalusugan ni Bibi ang tagumpay.